Mına böylene. Oğa mına bunda ola dip aytganda wagty şüplери çıkıp gitär bunda. Tuzanlary. Mına bunda düşede bul. Anandan ustan ventilator bundan şüpne çıgarıp jibere. Şista soğan, mına bunda kalibrlarga, ileklerge düşe. Mına bunda 5 türlü ilek tura. 5 türlü ilekten 5 ayıralım indi. Bunda kapşıklarga kilip düşe indi. 4-5 kişi jite bu neydi? Yoz kine bunda işlerge. Basuda indi 30'lap kişi kirek indi 30-35. Traktorga tağılıp işley. Bundan salabız. Mına bunda ayırılıp bizning bunu şaytip yasadım. Mına bunda sütkü salıngan indi bunun hazır. Uagaraklary munda düşe, erirek soğanlar mına bunda şıgartqa çıgatırgan indi. Ondan soba üzgüç yasay başladık mına. Soba üzdürü bek faydalı bir bulup çıktı. Güzden üzdürü, yozdan üzdürü mına. O hemşe şuna kadar faydalanı bire. Soğanlı şistartığa motor ituğa. Kalan aybirler ananda indi. Ananda tizelep bitken. Bütünüsü soğan aybirleri, bütünüsü kuldan işlengen aybirler. Потому что soğanğa mınday işke zavodska bir nese de yok. Bir hektar bulmagandır indi, yartı hektar bulgandır indi. Birinci yılını beybetken oğuş, bir beybet oğuş çıktı. Onda o yılını Jevdet abi yüzü gelip karada giranam. Nişik sinde ol eldeydi. Min şak kattım diye. Kamilde 7 tonna soğan var diye ayttılar diye. Min var bitti ataran kişi tügüleyim. Min kazayıp bulup işlegende de, inженер bulup birgende de paralelini kombayında da işledim indi. Min ağıl ışkına jitmeydir ya. Min anagroska gerek edi şunday. Benim ne şunday indi. Jürek. Kapşıklap ap kilebіз, kapşıklap ap qaytabız. Mına bu 34 minglik simina. Hadi zira gitip. Hadi mına bu. Zira gitip. Kuydam. Bu Carmen degan sort. Kızıl şamağa salat ve soğan. Kızılarlıkını şeşi bitirdik. Namısı sorarlık bulayındı. Böyle Germanski sort, Stuttgarter. Основной soru soğan yürüyündü. Sotuda. Analarlar kızılını bir kalmıyorlar indi artık şuna göre köp şeşmiyiz anı. Bizim Tataristan bulay bir yaktan tanış Allah'a şükür. İşlerge bütün mümkünlük var. Benim aydas kilagatı zorlanıp kına bulmayayım mesela. Любой şepe ne oşam diyen kişi oşala buğun künde. Hoç sen firma aç, hoç otlar asıra, hoç basuğa işlerge, tip bit sokar hektarı bilen, hoç teknik al. Ne işlesen de bütün mümkünlük var bizde. Şuna göre nerse aytasım ki de yaşlarga laqanışıza fikir üstügül. Mana şunda gururlanıp yürüy turgan yerler mena. Men özüm Allah'a şükür gururlanam mana bunda. Kredit kalasыңmы, әшет kalasыңмы? Ол алса һәм эшлисе. Ниндидер синең сел булырга тиеш, һәм ниндидер өмөтең булырга тиеш. Табы син тырышып тапкан әйбереңнән син уже сотада белергә тиеш, соталарга тиеш син аны. Син ул акчаны кайтарырга тиеш. Шушы чернушкага шешкәнгә гектарына 30 мең түлибез дигән сүз булды. Ничек буладыр ансы? Түлиләрме? Бу зоррак сумма инде. Түләсәләр әйбәт инде. Түләмәсәләр тагыларның күзенә карап тормыйсың инде. Бинадан карыйсың, тегеләр кебегрәк итәргә тырышасың инде. Аларда икенчерәк бит инде тормыштагы. Акчада икенчерәк инде аларда. Яшәүдә җиңелрәк инде. Бездә барыбер үзең табасы инде. Үз рахатын үзең эзләп табарга кирәк тә. Рахат итеп яши белергә генә кирәк теге. Гел акчалык та булмый, гел эш дип тә булмый.
Бүтінісін бірге тегіз алып барып, мотор етіп ортая білерге керек еді. Балалар орнашқанымы, олар үш орындары бар. Аллаға шүкір, әрбірсінің оқыған. Мен артық бір де керек түгіл. Мен мақсат да жоқ менің. Менің мақсат мотор етіп ешеу, мотор етіп ішлеу бітті. Уже қадірлі бабай болып, құрметлі бабай болып, өрнек көрсете тұрған бабай болып, мен өзім нашуына ғана сұрайым. Мақсат менің мына жол.